Moj lepši. Možete snimka, samo da. Sad sam ga zvao. Bačim te na kurac, kad si petero u pičku van. Gdje je sad? Kjer mi boški leti. Da ima... Vrkić stani. Javi. A ja se... Pa potera je ono. Baš nema. Pa mogo je on. To je stari. Ne znam kada smo mi kažem ovdje. Ima i pet toga. Ja sam prošle godine se zajebao tu. Joko! Popio. Rivko, 96, naravno 3. Zato smo tebe poslušali. Kažem zagadio. Znači vodi Zorana za to. A Stevara i Čuran idu u ovu stranu. Razumeš? Možeš ti pored Beograda ovo vrati. Kako ga se kalder? To se čuti svi. Malo je buka. Znači lovimo prvo levi do. U stvari prvo da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli svi kod nas u goste danas. Ovo je 11. redovna 4. memorijalna hajka Jovanović Branko, posvećena našem pokojnom drugu koji je bio lovac u ovom društvu, faktički od rođenja, da kažem slobodno tako. Znači molim vas, vodite računa, najbitnije je da se ponovo svi vratimo ovdje ovako kako krećemo. Vas postave, tu ostajete dok vas neko ne pokupi. Pogon, ko je u pogonu, ostaje ovdje u selu. Znači pogon ide peške, ostali lovci koji idu na čekanje, idu traktorima. Sa prikolica silazite postepeno, znači kako vas pušta lovnik koji bude zadužen. Jedan sam ja, drugi je on, treći je Goran i četvrti je onaj simpatični čikica s bradom tamo. Znači vodite računa. Prošle godine odstreljeno 19 jedinki. Znači, da znate, može biti i ove godine svašta, pustite. To si da li mu nije obuku lovačku, ja ne znam. Znači ovako, 2 traktora idu ovuda, znači jedan sa 2 prikolice, jedan sa jednom.
Dobra, ćeš ti na... Uzmi prsnu ti! Da, ima to. Vidi ovaj koliko je velik. Ček, pa ćemo malo to reći. Ali ovo veće od kjera, jebo mate tvoju. Stigaj mene, djeto je. Ne radi. Daj piće, kapane ili žene, moji živote, da mi ništa ne. Daj piće, kapane ili žene, moji živote, da ti ništa od mene. Evo još jedan. Ovo te vidi svako. Tako je. Moram da pridržavam oružje da
jebem ga ja. Pre nego što nastavimo sa ovom našom manifestacijom, hoću da vam se zahvalim od srca i da vas ponovo pozdravim kao jutro što sam vas pozdravio i drago mi je zbog toga. Svi smo se vratili, samim tim hajka je uspio. Tako je. Tu sam! Odstrel ste vidjeli, znači bilo je odlično kao i prošle godine. Želim da vas zamolim da ustanete, da pre svega minutom čutanja odamo poštu našim pokojnim Turanu. Slava mu i hvala mu za sve što je uradio za nas. Vama hvala od srca još jednom. Muzika je tu, piće je tu. Ali ih imaju preku, da? Uzimajte mjesta gdje imate, ako neko nema mjesta preko, to mu je isto postavljeno. Znači ručamo i ovdje i tamo. Još jednom, hvala od srca i da Bog da se vidjeli i dogodimo. Nema veze, baći ću vrcinić. Ne, prinio sam. To je bravo stvar. Evo valja paprika?
šanka. Ne, gore. Tu, dole. God je carstvo tvoje da bude, volja tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš naslušni daj nam danas i oprosti na dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, ne vede se zbog Boga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vekova vekova. Amin. Gospode, smiluj se. Gospode, smiluj se. Gospode, smiluj se. Gospode Isus Hriste, Bože naš, blagoslovi hleb ovaj i piće ovo slugama tvojim duhom tvojim svetim. Sada i uvijek i vekova vekova. Amin. Dragi lovci, dragi prijatelji, braći, hvala vam što ste došli danas u velikom broju. Do godine da nas bude još više, ako se uprava slavi. Nema mjesta. Šalu na stranu, hvala vam zaista što ste danas došli u velikom broju. Svaka čast na odstrelu, na ulovu, ali ste danas ipak ovdje saznani i sabrani u ime našeg brata Branka Ivanovića, koji je zaista dao veliki doprinos kako za lovačko društvo, tako i za ovo selo. A upravo se to vidi, eto, u koliko vam je broju danas okupi ovdje. Neka mu je slava i hvala, dobrodošli, izvolite i prijatan ručak.
Željko ideš.